아직 KIUTSUKIUR 자세 church dedication roise to mokan tari edit pro wale jase dia makan pizza me posti bungji sede sorry itu pizza me posti asede pizza me atau church 어디 먹는 죠? Samedo ini kasih itu tuh pizza mi posti asya sabi jawab pi shubalasya palase sabi korido ini kase saya cuma di korido ini kase deh sabi itu tuh kansalo lase itu mukan race crochet itu ya mon posti view olop dekai dewo jasa deh dopte jayge na posti laga view olop dekai dewo saya lagi beri kini kasih itu olop dekai dewo deh posti tuh beshi ucap sih tanda bibi sih tanda sih dopte jayge na view dekai dewo deh beshi tanda sih deh itu tuh KIUTSUKIUR laga posti beshi tanda sih
इनका से तो दिखाई दे रहे ताकि भी पोस्टिला व्यू सावले जैसे सभी saya top the viewpoint ase tari bra soft dikhai dibo de sabi tari bra soft jaga de dikhai dibo tadi uthole ase de hete dia to bungja ase siap dah saya ini kali kena sih height though 200 2000 2000 200 200 2300 2299 sea level itu pasti sea level tuh 2299 ase itu sabi itu murung ase itu tuh lock drum sabi lock drum ini kasih deh sabi lock drum tuh itu ase deh itu zain tuh ini kapan lagi nasi sandu tadi bro olah sih ijahi olah sih sabi beshi pala sih dia utuh deh tuh besar nan dia utuh kena dikai dia time भी है सर 7 aman lah yes hawa bishi mara se है तो eso Chasor town और Chasor village जैसे दे सभी वो आरो तो Longdok आरो जल्ला तो सदोपुर कोतो do mango Gracias, pusti. Gracias.
ase etu posti laga view ase de beshi mara ase de ete to nika ase sabi beshi samudra ase de posti to eti bra sob taka de dikhai nika ase sabi si pala sa ase de ito ang bimara ase posti laga view tu eneka thakise beshi pala ase sabi itu sea level tu 2299 eneka ase de itu laga posti tu eta tu jabo sabi beshi phala ase eneka ase de kumba sabole mon thakile kaigene bi sabo pare eneka ase de church opor de uthina sadu eneka ase etu tu church purana thakise etu tu eta tu itu hobole ase sa sabi posti tu iri ase